Bisa mencari Mbak Harni, cuman minta sumpah aja deh. Kalau memang mencuri ya saya nggak tahu itu dampaknya nanti karma yang akan mencari. Jika enggak, ya udah sumpah aja Mbak Harni. Sebentar ya, saya SMS Mbak Harni belum ada jawaban.因為我打上要聽個故事講一個詞話，可能俾姐姐聽到啊。喂，係可唔可以講俾姐姐聽？要個佢而家睇緊。即係而家Honey喺度。佢好，你就講一次頭先大利講嘅説話，等Honey聽到，因為你先係僱主嘛 ，Jerry。哦，由你把口講出嚟。我哋咧真係咧對Honey咧好到不得了，佢有任何我只係見到佢有少少唔舒服，我都不斷問佢你要唔要同你睇醫生？你有唔舒服可以同我講，我一定會同你睇醫生。甚至乎如果你屋企有問題，你都可以同我講，我可以就時間俾你翻去屋企去搞你自己屋企嘅事，跟住所有我對你都不知。非常之好，而信任到你，我哋咁多年請咁多個工人姐姐，我哋都從來冇交過鎖匙俾一個工人姐姐。我都覺得你令到我哋信任到我哋俾鎖匙你喺我哋屋企裏面出入非常之自如。而你喺你走嗰一日，喺我一個冇閉路電視下嘅房擠咗12萬，你竟然可以我係其實睇到另外有閉路電視嗰3部閉路電視，我睇到你非常之有部署、有計劃地去偷我嗰啲錢，然之後仲做晒所有嘅掩飾，喺個鏡頭前扮晒攞吸塵機。但係平日如果你真係做嘢嘅話，你個褲袋係會夾住條毛巾㗎，但係你嗰日仲要係唔會戴手錶㗎，但係你嗰日你戴住隻手錶，即係出街啦，跟住之後仲要象徵式揸個吸塵機就出翻嚟，跟住其實你就係入去我嗰間房度偷錢，跟住亦都你其實9點幾已經離開咗我屋企㗎啦，我10點幾打電話問你喺邊嘅時候，你繼續聽電話喎，你個計劃非常之好喎，你繼續聽電話同我講，太太我喺迷你倉啊，幫你攞緊嘢啊，但其實你冇再翻過嚟我屋企㗎啦，閉路電視睇，跟住你仲要驚你出境之前我會揾你，令到你嘅計劃有破綻，你仲要11點半無啦啦無端端 send 一張牛肉相俾我，話俾我聽，我買咗牛肉俾你，嚟整牛肉汁啊，等我放心你係喺我屋企度做嘢，但係其實你全部都冇出現㗎。其實佢出咗去㗎啦。係啊，佢9點幾已經出咗去㗎啦，冇再翻過嚟屋企。其實佢已經可能去緊機場㗎啦。你咁有計劃去做咁多呢啲嘢，我當然啦，我第一日睇到嘅時候，其實我好心傷嘅。我仲要望住個閉路電視，雖然你真係走咗咁樣不顧而去，但我都仲為咗你去喊，我會覺得唔捨得你。點解你會咁樣走咗去？每一次我都同你咁樣睇咁多醫生，唔緊要。你而家其實你係有目的地，亦都有計劃地喺我一啲沒有閉路電視嘅房間去偷錢嘅。咁唔緊要，我知道我而家係同你口同鼻拗㗎啦。我哋而家即係等個天啦，等個天去定奪啦。如果你夠膽發誓，我話俾你聽，我哋好肯定冇其他人嚟過我哋屋企，而亦都好肯定我哋嗰度係有個堆錢喺度嘅，因為我出發前我都開過嗰個袋，喺入面啲錢喺唔喺度嘅。如果所以我可以好堅定咁樣發誓，如果我哋係冤枉你攞咗我哋啲錢，我哋全家死。但如果你真係攞咗我啲錢，而你而家話係冇，咁你夠唔夠膽發誓你全家死？尤其是你嘅媽媽同你嘅女，我唔知道你作為一個媽媽，你第日我唔知你個女嘅社交平台啲同學仔
將來話佢媽媽係一個賊，會點樣咯？你有冇為你個女去諗下一個做賊嘅媽媽係會點樣咯？哦，我知道你頭先係有俾到張相，阿 Uni 小姐睇你隻眼，但係你係咪現場咯？我好記得我離開最後一日見你嘅時候，你隻眼係冇事嘅。相片喺網絡世界裏面咧，好容易整。你半年前真係有事㗎，你嗰陣時影低咗喺你相機，你而家俾翻 Uni 睇都得嘅。所有嘢都可以學你話齋咯，你冇證據啊嘛，係咪？你俾張相我唔代表一個證據㗎。係。我都係同你行同一條路嘅咋，你夠膽就發誓，如果你真係冇攞到我啲錢走嘅話，如果你真係冇攞到，如果你其實係有攞到我啲錢走，但係你而家話冇，你全家死。你總之如果有攞到我啲錢，你就全家死。你夠膽發誓，你攞咗我啲錢，你全家死。你冇攞到，你唔需要驚㗎。你唔需要你全家唔使驚㗎，因為你真係冇攞到啊嘛，你咪唔會全家死咯。但係如果你攞咗我啲錢，你真係會全家死咯。但係如果我冤枉你嘅話，我都會全家死咯。我只能夠最後同你講呢一段嘢啦。OK， 真係令我好失望。Oke,而家講gini wah, holang ika hani Thai kan on live kak. Jadi sekali lagi aku translate dalam bahasa Indonesia teman-teman ya, sampai merinding saya karena tadi saya tidak meminta sumpah ya. Ini kalau dalam bahasa Indonesianya bisa dibilang sumpah pocong ya. Dimana ini majikan Hong Kong mengatakan, sorry merinding banget saya. Majikan ngomong bahwa jika saya menuduh kamu tidak benar, saya rela seluruh keluarga saya meninggal dunia. Tetapi jika kamu juga berani bersumpah bahwa kamu keluar dari Hong Kong tidak mengambil apapun dari majikan, kamu bersumpah bahwa kalau sampai apa yang kamu sampaikan itu tidak benar, seluruh keluargamu akan membayarnya, membayar dengan nyawa juga ya teman-teman ya. Jadi ngeri ya, ini sumpah dari Hong Kong ya teman-teman ya. Ini pertama kali orang Hong Kong minta sumpah. Oke, dia tidak menuduh kamu mencuri. Dia hanya ingin bilang, berani nggak kamu bersumpah bahwa kamu tidak mengambil apapun dari rumah majikan. Bersumpahlah bahwa saya tidak mengambil apapun dari rumah majikan saya. Jika saya mengambil apapun itu, barang majikan, saya rela seluruh keluarga saya meninggal dunia karena kesalahan saya. Nah ini sudah bukan berbicara tentang polisi lagi, ini bukan berbicara tentang harkat dan martabat, tetapi ini karena sudah jauh, Mbak Harninya udah nggak ada di Hong Kong, posisi ada di Batam. Nah, mungkin bisa di-share teman-teman, Mbak Harni udah ketemu sama saya sudah SMS, tapi Mbak Harninya belum jawab. Saya hanya minta, majikan hanya minta satu, sumpah aja. Jadi Mbak Harni, saya yakin kamu nggak mencuri, berani nggak bersumpah? Kirim videomu dan kamu bersumpah bahwa apa yang dituduhkan majikanmu tidak benar. Jadi cuma satu aja ya pedomannya. Kalau kamu berani bersumpah, kita angkat dalam video, kita masih bisa percaya apa yang kamu sampaikan. Tetapi jika kamu sama sekali tidak membalas sumpah majikan, karena majikan sudah bersumpah sekarang ya, majikan sudah bersumpah sekarang. Saya tidak ikut campur ya, karena saya tidak dapat uang dari majikan, saya nggak dapat uang dari Mbak Harni.